دما خوش ببینرین هجا ایرو 5 تباخ 2024 روزان روزا دوشمی بویا رو گشتن هری سرکو هری پادکش هم یل سراسته هرمی او هم جی یل سراسته جهانی رودانه هم جوره پیشکش بکن لی وکی هرتم دست پیکی چه سر بوشین ارتشا ترکیه داگیر کرد به بالفرک بیمروف ایریشی کارگی که باجری قامشتویی کرد شانده که شنگالی سردانا هریما باکور و روشتاتی سوریه کرد او به فرماندارین گشتین قصدی او یا پژیره جویا کمیته تندرستی یین لهرمی جبو کنترل کردن تندرستی ریبر اپو بانک کردن کو کمیته که حقوق ناس او بجشکان بیاوا کردن لبنگلادش جمهورت کسین کدو خواه پیشاندانان دمری 300 درباز کردن سرک وزیر شیخ حسین آیجی استفای خواهی کری ربیا بری بینرین هجاف سرنوچهون اونها جمع برفره بلتنا خواه یا ساعت هفتان جواره پیشکش بکن نو چامه یکم تکل داریم ایریشن داگیرکری دولتا ترکیه لسر حرمی دیه ارتشا دولتا ترکیه داگیرکر به بالفرک بیمروف ایریشی کارگاه که لباشری قامشتوی کرده ایریشی ده زیان لکارگاه گولدن روز بوم ایرو ساعتین بریان نیوروی ارتشا ترکیه داگیرکر ایریشی کارگاه گولدن روز آل لباشری قامشتوی کانتونا جزیره کرده ایریشی ده زیان لکارگاه بوم کارگاه گولدن روز یادی که و باشوری قامشتوی یک کارگاه زیتی ین لحرمیه دوی تباخی جی ارتشا ترکیه داگیرکر بالفرک بیمروف ایریشی جه که نیزی شرکت چیمنتو یا لباشری خانه سری کری بوم جبر بوم بارانه زرارین مادی چی ببون تاوی ایریشین لسر گلی حریمی ارتشا ترکیه قرکر جارکدن ایریشین خوین لسر بنسازی و ناوندین خدمت کریه بلی بینرین هجاد سر فرمانا 3 تباخ 2014 یا سر شنگالی را 10 سال در باز بوم به مناسبت روژه و بطیبتی جه رولا ریوبری خواسر یا هم دالیه پاراستن و هم جه دالیه جواکی ده فرمانی ده جبوم خلک شنگالی لیستی جیم جه آلیه شنگالی آن و تی پیروز کرن تی سلاف کرن هر دوی چارچوبی ده شاندهک جه ریوبری خواسر یا شنگالی سردانا حریما باکور و روشلات سوریه که شانده دست پیکم به فرماندار گشتی قصده مظلوم عبدی و فرماندار گشتی یپجی روحلات افرین را جویان ده جوینی ده گرینگاری و بریا خواسریا شنگالی ده آلیه سیاسی ده آلیه پاراستن و وگره شنگالیان نیال سرجیه خوشی با آوه که برفره جه آلیه شانده و فرمانداران و هات نقاش کرن هات گفتگو کرن پشتی وی کشیم شانده و جاریم بری خدا تفدمی لگل هفسروکین تفدمی جویان کو تفدم یک سازین سرکه اینده ما شنگ فرمانا سر شنگالی ده به ریخستن کرنا جواکی کاریبون خوابینن جواکا ایزدی او گلی شنگالی خلک شنگالی جه فرمان خلاص ببکن ده وی که ده جیم شانده شنگالی سپاسیا تفدمی جی کر شانده که شنگالی سردان با کروشلاتی سوریه که شانده دست بکی به فرمانداری گشتی یا هیزن سوریا دموکراتیک قصدی مظلوم عبدی و فرماندار گشتی یا یپجی روحلات افرین رجویه شانده جه اندام دسته عشیران یا شنگالی شیخ دخیل مراد اشار و اندام مجلس ریوبریا خواسر یا شنگالی سعید ملهم حمو پیکاد شانده جالی فرماندار گشتی قصد مظلوم عبدی فرماندار گشتی یپجی روحلات افرین و هفسروک پارتی یکتیا دموکراتیک پیاده صالح مسلم و هاته پیشوازی کرن گرینگی خواسر یا شنگالی و پاراستناوی و گر خلکین ازدی لکامپین باشوری کردستانی لسر آخوان بون مجارا جوینه بجداران بالکشاندن لسر آواکرنا شنگالی و پیشخستنا ناوند خدمتگزاری بریا دانوستاندن به دولت عراقی شانده قالا کوریدورا مروی گلین روجاوا ده دما ایریشا چتین دایش دوکر کر و سپاسیا وان کر تداویه ده فرمانداری گشتیا هیزن سوریا دموکراتیک قصد دیار کر او آمدن جبو هر جور آلیکاری مادی و مانوی جبو شنگالی بکن پشتی ویجی شانده کوج بردف که دسته عشیرین شنگالی شیخ سعید ملهم و اندام مجلس عشیران آشنگالی داخل مراد بکته سردان ناوند گشتیا تفدمی یا لباجار قامشلو کر. شانده جالی هفسروکن تفدمی روکن احمد و غریب حسو اندام نویزگه هاری خستنیا گشتیا تفدمی
آیت ابراهیم و هات پیشوازی کرن. د سردانی ده روشا شنگالی و فرمانا شنگالی 2014 به دست چتین دایشی هاتن نرخاندن. شانده جبر پشگری داینا مانوی و سکنا لکیلکا جواک ایزدی سپاسیا پیکاتین لحریما باکور و شلات سوریه کرد. عزیزا علی او تواف چتو کو د فرمانا سی تباغ 2014 آنده لشنگال جالیه چتین داعشی و هاتبون رواندن کلین رواندن او سوچن کو چتین داعشی لدجیوان کرنه و گوتن. چتین داعشی تباغ 2014 ده ایریشی شنگالی کرن و فرمان پیکانین به هزاران جن هاتن کشتن و رواندن. جنین ازیدی یه بناو عزیزا خالد علی یا 25 سالی و تواف داود چتو یا 24 سالی جی دناوان جنده بون. هر دو جن پیشتی ده سالان دیگه که طبقه 2024 جالی یکنین پاراستنا جن یه پیجی و هاتن رزگار کرن. عزیزا علی جگونده کوچو یه شنگالیم. دما جالین چتین دایشی و هات رواندن تمنی و 15 سال بو و نها بوی 25 سالی. أنا اسمي عزيزة خالد علي من قرية كوجوب 2014 انخطف. عزیزا دیار کرکو و 10 سالین داوید همو جورین ایش و işkence جبر دستی چتین دایشی دیتیه و گوت 10 سال جا عمری من بالا چون. عزیزا کلین فرمانه و کتنا دستی دایشی ببیر آنی و ببیر خسکو او کلین هری زور دجیانا ویدنم. عزیزا دبردوامی آخفتنا خدا و هاد بیجم. چتین گلک جاران ام دار زوری دان زوجاندن و نچار کرن کو ببن مسلمان. بقدم شكر وتقدير خاص لهاي القوات لأن حرروا. تواف چتو یا 24 سالی جی سرپیهاتی خو و ها بد بیجم. از بخوشکین خو و سویک جنین جوان این ازیدی جعالین چتین لایشی و هاتون رواندن. خوشکی که توافت پینگا و رزگار کنه باهوزه یا سال 2019 ده جعالی شروانی نیه پیجی و تی خلاص کرن. تواف سپاسیا شروانی نیه پیجی دیگه کوانج چتین لایشی رزگار کرن. لآلیه که دن ولاتو اندامیان ریوبریا شنگالی گوتن و ازیدی بسای ریوبریا خسر بیکیجن مافین خوام. جیگرا هفسروکین دسته ریوبر آشنگالی چاکرین حسین جی اشارت به مافین ازیدیان لعراقی کرد و ها انسمان. إيرو أكا أم ملتي إزدي الدولة عراقي دينا أم بارتيكش عراقينا هتا روجا إيرو ما فكي إزديا العراقي دنا هاتيا قبول كرين بهزارة كومي إت هاستيا ماينا هتا نحنا هاك دينا فاكرين وهتا نها إختيرين ما الدست داعش دا ماينا نهاتينا فاكيران. جنا جوان آب ناوی جهان حازم ابراهیم جد بیجه ایدی امج خیانت بیز داربونم. همو زان تا پشمرگا چلو شنگال والا کرو و هتان هو همو زان کا سبب كيف قتل الحام همو بسري ما دهاتن هم بيجن يعني هتا كان بلا دولة رام نسر خو يعني بس همش خيانتي يعني تيرون ام ناوي سي تبغى بیتری 13 ساله دولت ترکیه جبوم برجواندی نخواه لنوا سوریه گل سوریه کو بداخوازا پیک آنینا شورش که آزادی آشتی و عدالت رابونه جبو برجواندی نخواه داخل پاندن و برانین ده دنوا دمین داوی ده وجاری دخوازه ده چارچوبه برجواندی نخواه بری خواه بدم حکومت شامی آدانستاندرین خواه به وی که بدم شاندن لحریمین کم دولت ترکیه و دایر کرنه وجاری خلکی هی لدجوی که برتگ نشان دادن هری داوی لعزاز و بابی لدجیم قاشو ائتلاف سوریه وجاری خلکی وان باجاران دبیجن اوی دستیا بلند آوا بکن و به وی که جیم داخواست دکن کو دزوترین دمیده لشکرین دولت ترکیه دایر کرد جوان حریمین سوریه جی درکبن. دسري ده إدلب عزاز وبابي للتواي هرمين سوريا دولة ترك ولاغر كري هرسالي دشي ريجيما القراهية پشتیگل لوان هرمان راستیا بازار لسروان تمشاندن دیتن و جاری هلوستا خوب خو پیشاندانان نیشاندانه. ادیگل هرم نابوری دخوازن دزوترین دم ده آتشاتر غداگر که جخاکا سوریه درکرن. دوی
çovê xelkên bajarê Ezaz û Babûgotin li dişî dezgehên rejîma Tirkiyê ji bo berjewendiyên xwe avakirî wê saziyên xwe ava bikin. Ev yek di daxuyaniya li ser medya dijîtal belav kirîn de hate gotin. Li daxuyaniyê de îtîlafa Sûrî ya li gorî berjewendiyê dewleta tir tevdigerin hate redkirin. Di daxuyaniyê de hate diyarkirin ku şeneyên her du bajaran li hev kirine ku desteyekê bilind di siyemehê de ava bikin. Bi vê yekê re hate gotin ew dixwaze şoreşê li xeta wê ya siyasî, civakî û xizmetguzeriyê ya rast vegerînin. Bi vê peymanê re jî careke din hate nîşandan ku jîma Enqera çawa dixwaze şoreşa gelên Sûriyê ji bo berjewendiyê xwe bi kar aniye. Li gorî daxuyaniyê deste hêzeke siyasî ye ji bo werê naskirin peywendiyê wan bi navenda biryaran navnetewî re heye. Li van herêmên em lê ne xwe bi xwe rêveberiya xwe pêk bînin. تندرستیا ریبراب و تندرستیا میان نگرتنا آگاهی که روشا ریبراب و جی فکرین ما زیادتر دیگه و مافی مجیه تگلداری روشا ریبراب و آگاهیان ور بگیرن به وی بانگه خلک حریم جاره کدن تجرید الامرالیه شرمزار کن و هلوستا خوشی نشاندان و جاریجی کمیتین تندرستی ین شهبا ین لحلبه ین لحسکه به داخلین پمنی برتک نشانی تجریدا لامرالیه دان اوگوتن او دخوازن جبو ورگرتن آگاهیه که او روشا تندرستی ریبر آپوژیم کمیته کیا تندرستی او یا حقوقی ورا آوا گیرن. باوای کی روتینی تم شاندن اشکنجه کی فیزیکی رحی و فکریه. بهتری چلو یک مهن ریبر آپو آگاهی ناین گرتنه. اف به حقوقی و نگرتن آگاهیه که لامرالیه هر ساگل زیده کریه. هم لکردستانی و هم جیل دروی ولات جبروی که بانگین داخوازا پیکانین آزادیا فیزیکی ریبرابو تین کرن. لحسک شهبا و حلبی کمیتین تندرستی لسر روشال امرالی برتک نشاندان. کمیتین تندرستی انگریزای کنگراسدار بانگا گرتنا آگاهی که ریبرابو کر. کمیتی لباجار حسک دیار کرکو به حقوقی لدجی ریبرابو تیم شاندن لدجی تفاهم روباهیه. بمافی به حقوقی کل سر ریبر عبدالله و جلان تیم شاندن بمافی به حقوقی لهمبرگ لی کرد و تفاهم روباهیه. نزیکاتین کل امرالیه تکرند تفاهی جهان ده ل سر تو گرتین هات یم شاندن. اشکنجه و تجرید لسر ریبر عبدالله و جلان هی هر کود چه گرانتر دبه. بالهات کشاندن سر بیدن گل همبری تجریدی و هات گوتن پیوستا آلین پیوندیدار هلوستا خود دیار بکن. تفاهی سازی و دزگهن حقوقیین قاش و مافی مروفان به هلوست مانه. و کیسه میمونن کنابین نابهیزن اولال بونه تفدگرن. افروشا هی افچلمهن بین آورت مشاندن. کمیته آنی زمان کو اف جزای بی بنگه یلی دجی ریبراپوتی مشاندن مترسین پرمزن دا آوا کرن. اف تجرید او جزاین بی بنگه کل سر ریبر عبدالله او جلان تی مشاندن بخوره مترسین پرمزن دن آوا کرن. به تایبت جعالیه تندرستی و دولت ترک حتی دستور قانون خوی داراز این دربار مافی پاریزر آهف دیتنا بموکلی خوره پشگوه دکه. همان هلوست ج کمیته تندرستی کانتون عفرین و شهبای جهات. اندامین یکی تیای زیدیان دسته جن کنگراستار هیوا سورا کرد و دسته تندرستی تولید خویانی بونه. کمیته جزای دسپلینی السر ریبرابو هاتی فرس کرن شرمزار کرن و گوتن. تندرستی ریبرابو تندرستی آمیه. ام وک جن زاروک جواک حیز دکن تندرستی ریبرتی نباشه ام پیوا گریداینا و ام جهف قطنابن و تجرید یعنی کشتنا انسانی انسانان. کمیته بانکر کو جبو کنترول کرنا تندرستی ریبرابو کمیته یک جه حقوق ناس و بجیشکن آوا بکن. ریبر مروفاهیه انساناتیه و تندرستیه و بسیاست و فلسفه خود تزرارانا دا دنیای جبر فکر ریبرتی بویا فکر کی تندرستیه گردونه هیویا ما جسازین تندرستی یا ناف نتاوی ایکو سوز دانا به تندرستی مروفاهیه رابن لسر روشه تجرید کرنا ریبرتی بساکنن. افدر جی باجار حلبیه به دهان خباتکارین تندرستی یعنی کمیته تندرستی کنگراستار و مجلسا تندرستی یعنی ساخین شیخ مقصود و اشرفین حلبی جبو شرمزار کرنا تجریده لسر ریبرابو دا خویانی دان.
ريبرتي بتنا سري خود ده هجريا يك كتيده راسي جلك اشكنجين دروني وفيزيكي تي شرط مرجين جران ان لجراوا امراليه ددمك دريج ده جبو جيانا مروفان نگون جاوه ددا خویان یده بانگل سازین تندرستی ناونتوی هاتکرن کو به ارکا خرابنه. ام بانگل نتوین یک بویی و ریخستنین مافن مروفان ام به پیشنگیا ریخستنا اوروپی CPT یا دیجی اشکنجه دکن. جبو دستوردانا لزگیم بکن و کنترل کرنا تندرستیا ریبر عبدالله اوجلان کمیته یک جه حقوق ناس و بجیشکان آوا بکن و دستور بدن کمالبت و پارزرین وی بجون. هر li Bakurê Kurdistan û Tirkiye jî çalakiya deng bi de azadiyê dewam dike, îro jî gelek başaran bi pêşengiya malbatên girtiyan û nerên partî û saziyan li ber girtîgehan Kombon di çalakiyê de hate xwestin. Demildest dawî li tecerîdê û binpêkirinên mafên li girtîgehan beyanî. Malbatên girtiyan û siyasetmedaran îro jî li qadan balkişan ser tecrîdkirina rêberap û binpêkirinên mafên girtiyan. Di çerçoveya pêngava ji rêber Abdullah Öcalan Razadî ji pirsgirêka Kurd Reçeserî de li Bakurê Kurdistan û Tirkiye çalakiya deng bi de azadiyê didome. Ji İzmîrê Komeleya Alîkarî û Piştevaniyê ya bi malbatên girtî û hukûmxaran re ya Egeyê û malbatan li ber girtîgeha Kırıkla re İzmîrê kombûn. Di çalakiyê de hevserûka Dem Partiya Bajêr Vezan Karabulutaxivî û destnîşan kir ku heta tejî bi dawî nebe vê têkoşînê xwe bidûmînin. Tecrit politikaları sonlandırılana kadar burada eylemimize devam edeceğiz. Li Adanê jî bi pêşengiya malbatên girtiyan nûnerên rêxistinê sivîl û partiyên siyasî li ber girtîgeha Kürkçüler li dûrpêça polîsan de daxuyan yekdan. Polîsan bergirtîgehê dûrpêç kir û destûr neda girse biçe bergirtîgehê. Hevserûkê Dem Partiya Adanayê Seyfettin Aydemir destnîşan kir ku bingeha hemû pirsgirêkan tecrîdkirina rêber Abdullah Öcalan û xwez demildest hejî bêrakirine. Piştî daxuyanî girse çalakiya rûniştinê li darxist û paşê meşekê Kurd li darxist. Li Mêrsînê jî di hefteya 16 de çalakiya deng bi de azadiyê li ber girtîgeha Kampoza Tarsusê hat li darxistin. Di daxuyaniya li vir hat dayîn de jî hat xwestin dawî li tecrîd û binpêkirinên li girtîgeha bên anîn û rê li ber çareseriya pirsgirêka Kurd bêvekirin. Li Zapê Gerîlên ya şastarê derveketina xurt li leşkerên dewleta Tirkiya qirkerdan di çalakiyê ku pêk hatî de leşkerekî dagirkeriya dewleta Tirkiye hate kuştin du jê çavuşên pispor, çar leşkerên dewleta Tirkiya dagirker birîndar jî bûn li hemberî vê derbêngiraniyên ku dewleta Tirk û artêşa wê ji Gerîlên azadiya Kurdistanê dixwin careke din serê li rê û rêbazên çekên qedexekirî û sûcê şer dide artêşa Tirkiya dagirker bi hem bi balafirên şer û hem jî bi çekên qedexekirî sihû çar caran êrişî herêmên parastinê yên medyayê kir. Di çalakiyên Gerîlên azadiyên Kurdistanê de leşkerekî Tirkiye dagirker hat cezakirin çar jî birîndar bûne. Navendara gihandin û çopemeniya HPG li ser çalakên gerîla û êrişên dagirkeriyê daxuyanek da. Li gorî vê, do û sê tebaxê li herêma Şehîdelîla Rojavayê Zapê gerîlayên Hêjestarê gelek caran li artêşa Tirk a qirkerdan. Di encamê de li qada berxwedaniya Girê Amediyê dagirkerek hat cezakirin. Li qada berxwedaniya Girêbehar jî do jê çawîşên pispor çar dagirker birîndar bûn.
هروها لقادین برخودانین گری بهار و جودی جی دو کامیرگین موبیسین داگر کران هاتن بکر کرن. سه طباقی لهرما هفتنین جی لقادا که شانی بچکین گران لداگر کران هاتا خستن. لقادا کانی بیه یا همان هرمی جی گریلایان بچکین فردی و گران لارتشات سرکیدان. ارتشا دولتا ترکا داگر کر جیمینا هر جاره بچکین کیمیاوی و قدخکری ایریشی گریلایان کره. سه و چار طباقی لقادا برخودانیا گری افم تونلین شرین گریلا نهجاران بتقمنین قدخکری هاتنه بومبا کرنه. هروها هرمین خاکورکه گاره روژاوای زاپی و متینای جی بگشتی 25 جاران به بالافرین شر هاتن بومبا کرنه. تفجير آزادية كردستان بين بار جردوان هشار ديكا كو تفلي اوبراسيون نبن و نكبن ناباشر لشري لقادين جريلا دم هن جردوان جلشكرين دولتا ترك هين زدتر إيريشي جريلا ديكن لباكوري كردستاني طالنا خوازهية ديكن لباشور جي بلشكرين دولتا ترك را لهمبري جريلين آزادية كردستاني شر ديكن. گریلین آزادیا کردستان لسر بنگه به دست خستن آزادیا گلی خود تکوشین دیده مشاندن. لورا او پارزوان دست کفتین گلی کردن. تایبه دیده ما نهاده رغم ایریشین پر دجوار گریلا جزیده تری دجواریا وان ایریشان برسوین پیوز دیده داگر کریه. بز مرو دکاره بیجه گلو شرین هاتی مشاندن دولتا ترک بشتا خواه بچه راز دکه. یک دسته هزین هگومون یا تکنیکی. دو پشگیری خاینین مینا مالا برزانی. 3. داینا پیش آجردوان اون کنتریان. دولت ترک شر خوا لسر وان خالان دمشینه و دخوازه بگهیج انجامه که. اپراسیون نهاد دقادین باشور کردستانی دمشینن ده جی دیدیتن که دولت ترک ختماندنک ده آستا جور ده جی. جبر ویه که جی بریا جردوانان دخوازه ایریش ببه سر گریلایان. و سربریا خوا ده همان دمینده ماینده بکن. لی اف جی گرنای و پلانا وان والا دردکوه. دولتا داگر کرد ده کردستانی ده به پیشخستن و جردانواران را دخوازه کرد به کردان بدن کشتن. به وی خیالیه که به وی ریبازی دکاره گلی کرد و تفگر آزادیه تونه بکه. جبر همه ده همو اپراسیون داگر کریر ده جردوان پیشنگی جلشکرین ترک را دکه. به تایبتی با کوری کردستانی ده بیکو جردوان بینن ده قادا گریلا نکارن گاوه که باویجن. جردوان لهن باجاره با کوری کردستانی روزانه 600-700 تونین داران دبرن و دشینین باجارین جدا. جردوان وان داران دبن چافدریا لشکران ده دبرنه. هازانین که جهر کسین بجداری برینا داران بون روزانه 1000 لیره ترکیه یومیت دایی. تفگر آزادی گلک جاران اف جردوان جبو تبلی اپراسیون نبن آنجی جبو دست خو نخن خوی نازارو که انگلی کرده شیاری کریه. لو ما هنک جردوانین که جلشکرین دولتا ترک زیده تر دوان شران ده ایریش دبنه سر قاتین گریله هنه. آنها گریلا ده سری ده قاتین زاب و متینا سرانسری کردستانی ده دنا واشر و تیکوشینه که پردجواردنه. لگل او قاس شیارین تفگر آزادیه گلک جردوان ده قادا متینا و زاپه ده تبلی اپراسیونان دبن و دچن سر چپرین گریلین آزادیه. بلیرشین دولت ترکیه داگرکرین لجبو خاکا داگرکرین خاکا باشوری کردستان بینا بردوام دکن چارکوان سیاسی او روزنامه‌وان درباره وی که داخلین او گوتن سدما ایریشان جی بدنگیه ترکیه دخوازه هگمونیا خو لسر باشور فرض بکه دوی خلک باشوری کردستان لدیجی ایریشان خودی هلوست. ایریشن دولتا ترکا داگرکرین جبو داگرکرنا خاکا باشوری کردستانی بینا بردوام دکه او یک جی به هفکاریا پدکی تکرنه. چالاکوانین سیاسیین سلیمانیه درباره داگرکری داخوینه. خاجی هرمی کردستان لطل لعن هر دولتی که گشترکنی سروری چالاکوان زردشت جلال دازانین که اگر برسوک سیاسی لدوجی ایریشان نیداین و انجامین خراب بخواره بینه و گود بدنگی حکومت عراقی والیین سیاسیین باشور مترسیه که مزنه دولتا ترک
بو کوراهیا 40 کیلومتری کتیا ناوا خباشور پیوست آلیین سیاسی و حکومت عراقی خودی هلوست بن. بەڵام پێشتریش خۆی تاقی کردوێتەوە هاتووە. از بانگ لخلق باشور کردستان جی دکم کل دجی ایریشان نرازی بونین خوانیشان بدن. کۆمەڵایەتیایە لە ناوخۆی تورکیایە بەڵام چالاکوان بەختیار محەممەد ژی دیار کرد و دەوڵەتا ترک تەنێ خودی ئارمانجەکە ئەو ژی داگیرکردنا باشووری کوردستانەیە و ئەڤەک ئانی زمانە. پەکێکی 5 ساڵن ji bo azadiyê şer dike her kes dizane ku Tirkiye nigare herêmên gerîla lê hene dagir bike. Lê niha dest bi dagirkirina xaka Başûr û Iraqê kiriye. شكل حكومة هرمي كردستان حتى وكو أم شركة ساعتك يا مقصة أكن هروها روزنامه‌وان و çavdêrê siyasî Yadîgar Elî jî derbarê heman mijarê axivî. Yadîgar Elî anî ziman ku Tirkiye dixwaze hegemoniya xwe li ser Başûr ferz bike û got dixwaze bi navê parastina ewlekariya xwe ya netewî Başûr hên zêdetir lawaz bike. Başûrê Kurdistanê nêzîkî hilbijartina parlamentoyê dibe û têpeyên guhertineke nû duwarê desthilata siyasî de çêbibe. Ji bo wê Tirkiye dixwaze rewşekê ava bike ku hilbijartin neyên kirin. Tirkiye sedema serekeya aslenkiyên li pêşiya avabûna hekûmeta xwecihî ya Kerkûkê ye. لە هەموو ئەو بەرژەوەندیانەی کە لەو ناوچەیە هەیە لە ڕاستیە. ئەمە تورکیا علی دەستنیشان کرد ku Tirkiye bêriya qutkirina avê zextê li Iraqê dike da ku nikaribe li hemberî wê nerazîbûn nîşan bide û ne jî li neteweyên yekbûyî giliyê lê dijî wî bike û hadoman de. Li Başûr hikûmeteke neteweyî ya yekgirtînîne. Beşeke ji aliyên nava hikûmetê beşdarî peymana navbera Bexda û Tirkiyeya ji bo leşgerkêşanê ne. Tevî dagirkeran jî destûr nayê dayîn ku xwe pêşandan bên li darxistin. Her bi Başûrê Kurdistanê em dewam bikin dosya revandin û cezakirina rojnamevan Slêman Ehmed jaliyê pedekê ve her ku diçe êdî di nava navneteweyî de jî dibe mijareke sereke çarekvanekî Kurd doza Slêman Ehmed careke din bir parlamentoya Brîtanyayê rojnamevanên lêgermiyan jî diyarkirin ku herîmên pedekê lê serwere sûcên nerawa lê kesên azadî xwaz û rojnamevanên azad têne kirin. Rojnamevan û edîtorê beşa Erebiya Ajansa Rojnîwsê Slêman Ehmed di 185 roj he jaliyê pedekê ve hatiye revandin. Ehmed piştî di 179 rojan di girtîgehê de dadgehê 3 sal ceza girtîgehê lê birîbûn. Li Brîtanyayê çalakvanê siyasiyê Kurd bi navê Rêbuwar Yasîn doza Slêman Ehmed bir parlamentoya Brîtanyayê. Rêbuwar Yasîn diyar kir got wî dosyaya dadgehkirina Slêman Ehmed ji parlamentoya Brîtanî ya bajarê Hull City ama Hardî reşandiye. Ama Hardî jî rakand got wê dosyê bigîne berserokê parlamentoyê ji bo zextê li pedekê bike da got Slêman Ehmed serbest berde. Ewî ke bînîman li leyên dadgekanî partî û ba bilên partî Têkildarî mijarê rojnamevan Zimnako Yehyayî yê li Başûrê Kurdistanê jî diyar kir got rojnamegerên li herêmên pedekê ji ber nebûna azadiyê cîhwarê xwe terk dikin. بە سینارۆ داڕژرا و لەلایەن دەسەڵاتدارانی پارتی دیموکراتی کورسان و Yehyayê anî ziman got li behdînan hewlêr û duhokê ji ber tinebûna azadiyê li van herêman li dadgehên pedekê sûcên nerawa ji rojnamevanan re tên birîn. دیارە ئەو کەسەی سلێمان ئەحمەد ڕۆژنامەنووس ئەو ماوەی کە Rojnamevan Şaho İbrahim jî da xuyakirin got heta niha ew nizanin Slêman Ehmed li ser çi hatiye girtin. Şaho İbrahim eşkere kir got dadgehên pedekê ne serbixwe û biryarên wan siyasî ne. 29 tîrmehê dadgeha Duhokê 3 sal cezayê girtîgehê li rojnamevan Slêman Ehmed birîbû. Doh li dadgeha pazdemîn ya dadgeha şoreşya li Îranê rûniştina doza li dijî endama kej jarê werîşe Muradî hate dîtin lê werîşe Muradî parastina xwe ya dadgehê red kir tevlî rûniştinê nebû ev yek jî ji bo şermezarkirina cezayên darvekirinê yên rejima Îranê li dijî rojnamevanên Kurd yên jin pêkanî werîşe parastina xwe ji jin û gel re nivîsand û got divê jiyan an buwa te bêjîn yan nêjîn. Endama Komala Jinên Azad a Rojhilatê Kurdistanê Kajar werîşa Muradî parastina xwe ya dadgehê red kir. Doh çarê tebaxê li dadgeha pazdemîn
دادگاه شورشیه ل ایرانی رونشنا دوزا وریشا مرادی هادیتن. لیجبو شرمزارکرنا جزاین داروکرنین بخشان عزیزی و شریفه محمدی وریشا بجداری رونشنی نبو. دادگه جبو کو وریشا تبلی دادگه نبوی نهشت پارێزەرین پاراستنê bike û rûniştin bitawî kir. Endama kajarê werîşa Muradî bi nameyekê parastina xwe ji jin û gelê re nivîsand. Di nameya ku bi gotina Daeş serî jê dike û Komara İslamî jî ber bi darvekirinê ve dikişîne dest pê dike werîşa qalatê koşîna ku dide meşandin dike. Werîşa Muradî dîne ziman vê cariya û parastina xwe xîtabê gelê xwe yê alîgirê azadiyê dike. Werîşa Muradî bal dikişîne li ser cezayên darvekirinên li dijî rojnamevanên jin û wiha dewam dike. Ji mehekê kêmtir cezayê darvekirinê zayîn çalakivanên jin Bexşan Ezîzî û Şerîfe Muhemedî etirafkirina Komara İslamî li ser kêmasiya siyasî û bêçaretiya xwe ye. İddiaya hikûmeta nû ya xwe bi hêz nîşan dide dê arîfiya serhildana jin jiyana azadî tirsavakirin, zexit zêdekirin ji xeyalan zêdetir tiştekî dinîne. Li ser vê bingehî Werîşa Muradî diyar dike ji bo protestokirina vê biryara rejîma Îranê ew li dadgehê parastina xwe nake. Her çendîne tevlîbûna min weke naxwaza parastina xwe bike were dîtin jî ez ji bo biryara darvekirinê ya li dijî hevalên min Bexşan Ezîzî û Şerîfe Muhemedî protesto bikim naçim dadgehê û dadgehekî ku biryarekî adilane nede nas nakim. Endama kajariya dîlgirtî Werîşa Muradî dest nîşan dike ku tevî hemû ceza zext û êrîşan ji bo azadiya civakî ew ê têkoşîna xwe bidomîne û wiha bidawî dike. Ji ber ku jiyanekî bi nirx û azad hêjeyê ku mirov di oxira wê de jiyana xwe bide, divê jiyan an bi heybet û biwate bêjîn û bi azadiyê were xemlandin an jî divê neyê jiyandin. Hevserokên giştiyên Dem Partiyê li girtîgeha Marmarayê serdana girtiyan kirin piştî hevdîtinê hevserokan diyar kirin ku biryarên doza Geziyê û Kobanê ji hev negotin û gotin divê biryarên dadgeha mafê mirovan ya Awropayê bêne sepandin. Materi ve Mine Özerden'i Hevserokên giştiyên Dem Partiyê Tulay Hatîmoğulları û Tuncer Bakırhan li girtîgeha Marmarayê bûn. Hevserokan serdana hevşaradarê waniyê berê Bekirkaya, girtiyên doza Gezî Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Can Atalay û Selçuk Koza açlı kirin. Hatîmoğulları û Bakırhan piştî hevdîtinê daxuyan yekdan. davasından şu an cezaevinde bulunan Tulay Hatîmoğulları destnîşan kir ku çalakî û doza Geziyê vicdanê civaka Tirkiyê bû wiha got. Bi milyonan kes beşdarê berxwedana Geziyê bûn. Dixwazin heyfa berxwedana Geziyê ji girtiyên li Silîvriyê li girtîgehên din tên ragirtin bigirin. Hatîmoğulları cezayên neqanûniyên li ser fîgehên yüksek da Selahattin Demirtaş bi bîr xist, diyar kir ku biryarên doza Geziyê û Kobanê ji hev nequtin. Hatîmoğulları diyar kir ku doza Geziyê û Kobanê dozên şerma daraza ya Tirkiye ne û got, divê biryarên dadgeha mafê mirovan a Awropayê bên pêkanîn. Değil. Yani Gezi milyonlardı. Gezi Türkiye halklarıydı, emekçileriydi. Hevserokê giştî Bakırhan jî anî ziman ku têkoşîna Geziyê îtiraza li dijî şaşî, qirkirina xwezayê bêheqî û edeletî ye. Bakırhan diyar kir ku divê girtiyên doza Gezî û Kobanê werin berdan wiha got. Dadgeha Destûra Bingehîn ev du care biryara dadgeha bilind daye betal dike. Ev yek nîşan dide ku li Tirkiye demokrasî nîne. Divê demil dest desthilat jî ji encamên derketina holê dersa xwe bigire, darazeyekî demokratîk ava bike. Em hinekê qala cîhanê bikin li Bangladeshê ama rewş bi yek gotinê rewş dikele rewşeke germ û alûs ya li Bangladeshê heye di xwepêşandanên ku tenê di nava 24 saetên derbasbûyê de li dijî hikûmeta Bangladeshê hatine destpêkirin de not û 4 kes jiyana xwe ji dest dan bi vê yekê re ji me ra kesên ku ji destpêka xwepêşandanên li dijî hikûmetê û heta roja îro jiyana xwe ji dest dane 300 derbas kirin di rewşeke bi vê awayî de îro careke din li paytexta Bangladeshê bi hezaran kes kom bûn li dijî hikûmetê
و سرکوزیر حکومت شیخ حسین جیم نچار مان پشتی وان برتکین برفره ین کل نوا ولاد بلاف دبن استفای خو را گهنه هما پشتی استفای جی یک سرکوزیر ج نوا ولاد رویا لگوری جمارتنا جدانی پولیسان رایدار و دکتران دشار دنابرا خو پیشانداران و آلیگرین حکومت دکو روژا یک شمی گران بون 94 کس هاتن کشتن. به یکی ره هجمارا کسین جده ما دست پیکرنا خو پیشاندانان و بر به هاتن کشتن 300 کس در باز کرم. لبی ولاتی مسلمان که نفوس خواست 107 میلیون مروبه جارا یکی یکو دنابرا روژه که ده هجمارا که اوقات زیده یا مروبان دخوا پیشاندان لدیج حکومت ده جیانا خوش دستدن. به هزار بانگلادشی سری سبه لدکای لقاده که لحف کن بون و داخوازا استفای سروک وزیر شیخ حسینا کرن. خو پیشاندان لدیج پیکانینا کوتای یا حکومت ده خدمت جمعواری دنه دانه دست بکرن. خو پیشانداران برسدان بانگا کلکتیفا خواندکاران او خواندکارین لدیجی جهکاری کو بار بانگا به اطاعتی سویل کرن. آلیگرین هر دو آلیان این دیجبری هف کیران به هف کتن و پولیسان پیشکین راستی بکار آنین. لگوری پولیسان سردگرتنا لقرقوله که پولیسان آل الیپور 11 پولیس هاتن کشتن. لگوری چاپکانیه که دن ای پولیسان لپایتخت دکای کولن و گوهران دقادا شهر و برسیا جی چند هزاران خو پیشانداران آگر بردان وسایت و موتورسیکلتین لنیزی نخوشخانه یکیم. پشتی نزدیکی 3 هفته جخو پیشاندان اندیج حکومت بانگلادشه سروک وزیر شیخ حسینا نچار ماکو استفا بکم. هات را گهاندن که حسینا به هلیکوپتر جی پایتخت دکایه درکتیه و چوی هندستانیم. کمیسر بلند اماپ مروان این توین یک بوی ایوارا یک شمی داخیانی یک دا و بانگا توندیا گران آل بانگلادشه بلا بیرا وستاندن کرم. ده داخیانی این توین یک بوی ده فکارین سر هولدان تفگیرا جوان پارتیا دستلاتدار آل همبری چالاگران هات پاروکرن. حکومت بناوی مسوگر کرنا پرگالی خطا اینترنتی بری دبستان و زانینگه گرد قدخیا درکتنا در براگهان و آرتش وسیفه دار کرم. افسارین بریین آرتشی جی پیشگیری دن خو پیشانداران. فرمانداره که بری آرتشی لهنبری سروک وزیر سکنه که سمبولیک نشانده. دیگلک بویرانده برواجی مها در باسبوی لشکر و پولیسان دست خو پیشانداران ورندان. بلیم قلا غزه بکن لغزه شریدنا بر حماس و اسرائیل ده هر دوام دیگه لیکیلاکا وی جاری جنگ که دنا بر حزب الله و ارتشا اسرائیل ده هری داویه حزب الله راگاند کو وان ایریش باکور اسرائیل کریه هم وقت وی که ایران جاره کدن آن زمان کو او د ایریشا برسفداینا لسر اسرائیل ده مافدارن جبر کو اسرائیل ل پایتخت وان ایریشک بیک آنیه هم وقتی وی که جاره کدن ایرانیان زمان او راست نخوازم به تو آلیه گره بکوین نواز شرم و ده ایریشا لسر تارانی دجیم ده ادعا کرن و ادعا کر ده ایریشا کو بیک آنی ده امریکای پشتوانیا اسرائیل کریه. Dedemeke de kul İran'ı lideri siyasi Hamas'ı u Lübnan'ı ji fermandarı leşkeri Hizbullah'ı hatın kuştun. İran'ı u hevkarı nüve soza bersevdayın dan u pişte veyeki ji başure Lübnan'ı erişin doğali devam dikin. Wezareta Tenduristi Ragahand derişa İsrail'de yalıdı ji gundi El Cebel el sersinure İsrail'i dükes hatın kuştun. العزية Ajansa Nuçan Aneteveya Fermi Ragahand یک جکسین هاتنه کشتن اندامکی کمله الریسالaya گریزای تفگرا عمل آهفکار حزب الله'ye. Günde El Cebel 2 kilometreye nizike sınırı İsrail'e
ji destpêka şerê beriya 10 mehan û heya niha bi bombebaranên dijwar re rûbirû maye û gund ji aliyê niştecihên wê ve hatibû terikandin. Wezaretê ragihand bû ku li Hûlaya li başûrê Welêd di encama êrişa İsraîlê ya dijminane de 2 kes hatine kuşti. Hizbullahê ragihand ku wan bi bikaranîna balafirên bê mirovên tîje Teqemenî heremên leşkeriyên li Bakurê İsraîlê kirine armanc. Artêşa İsraîlê jî ragihand di êrişa hewaya li ser Celîleya Jora Lübnanê de 2 leşker birîndar bûne. Ji meha cotmehê heya niha li Lübnanê 549 kesan di encama êrişên İsraîlê de hatine kuştin ku piraniya wan ji endamên Hizbullahê pêk din. Li gorî rayedarên İsraîlê jî li İsraîl û girên Golan 22 leşkerên İsraîlê û 25 sivîl hatine kuştin. موضوعات مرتبط با منافع اساسی جمهوری اسلامی ایران و Her wiha berdevkê Wezareta Karên Derve ya Îranê Nasir Kenanî piştî kuştina serokê Bîroya Siyasî Hamasê İsmail Heniye di Sûriyeyê tîrmehê de li paytexta Tehranê daxuyaniyek da. Nasir Kenanî diyar kir ku ew di wê baweriyê de ne ku dirê İsraîl ji bo pêşîgirtina li vê îstîqrariyê were cezakirin. Li gorî nûçeya Reutersê Kenanî diyar kir ku kiryareke Tehranê jê venegere û got. İran hewl dide aramiyê li herêmê pêk bîne. Li ev yek tenê bi cezakirina êrîşkar û çêkirina rêgiriyê li hember İsraîlê pêktê. Kenanî her wiha bank li Amerîkayê kir ku dest ji piştgiriya İsraîlê berde û got. Civaka nanetewî erkaxweya ji bo aramiya herêmê bi cih naniye û di vê piştgiriyê bidin cezakirina êrîşkar. Laliyê din hat ragihandin ku Wezîrê Derve Amerîkayê Antony Blinken di pêwendiyeke telefonîya li gel Wezîrên Derve yên welatên G7 de gotiye İran û Hizbullahê dikarin di nava 24 heta 48 saetan de êrişê İsraîlê bikin. Her wiha ji ber fikarên ku şer li rojhilata navîn belav bibe zêde bû, gelek welatên Rojavayî, Amerîka, Ürdün, Erebistana Siûdî û Koreya Başûr jî ji welatiyên xwe xwestin ku ji Lübnanê derkevin. Duazır çardiyan wê li bajarê Qamiş do herêmeka pişesaziyê ya bajar hatban ava kirin lê ji ber êrişên ku li ser herêmê pêk dihatin ev proje her tim hate paşxistin. Îro li hola odeyan a pişesaziyê ya bajarê Qamiş do têkildarî vê mijarê civînekî hate li darxistin di civînê de pişesazan û xwediyên kargehan nêrîn û pêşniyarên xwe yên li ser projeyê anîn ziman. Bi armanca kêmkirina qirêj û qelebalixê di nava bajêr de odeya pişesaziya Bakur Rojhilatê Sûriyê wê heremek pişesaziyê ya nû li bajarê Qamişlo ava bike. Ji bo girtina nêrîn û pêşniyarên pişesaz, xwediyê dikanên pîşeyî û kargehan civînek berfireh li hola odeya pişesaziya bajêr hat li darxistin. Hevserokên tev demê Xerîb Hisso û Rûken Ehmed di civînê de amade bûn. Hevserokê odeya pişesaziya Herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê Ekrem Silêman destnîşan kir ku ji 2014 de wan plan kiribû ku bi vê gavê rabin, lê ji ber êrişên bê navberiyên dewleta Tirka dagirker, ev gav pêk nanê niha dem guncaw e. Yani navaroka vê komcivînê ji xwe destpêkê nîqaşkirina ser cihê sînayî, jîkî nû ji bona sînayî. Armanca me jî çi? Ji xwe ev tensîqaya em û şeredariya bajarê Qamişlo min hever kiriye. Yani ev pîlan ne gonûyî, ev pîlana ji 2014 de bergî têkirin, yani duê dîrokê de hatî kirin. Lê feqet em tev dizanin got li welat, rewşa welat yani gelek pirsgirêkê cuda derdikeve, te dijminekê di rewşa şer derdikeve. Mesela êrişê dewleta Tirkî gelek cara ser welatê me çêbû ser rojava çêbûye. Ev hemû bûn wekî zehmetî stengîr pêşa vê proja me. زێدەبوونا فەبریقات چێبوویە مثلا جێ سینایی ڕۆژانە زێدە دەبن ینی دکان زێدە دەبن محل زێدە دەبن دەقتێک سەر باژار چێبووی ئەو دەقەتە سەر باژارژی ختماندنەکانی بخۆر خولقاندی ینی هەم دملێ سووکێ دێ هەم دملێ سینایی دێ گشتی دە ختماندنێک چێبوویە پێویستی هەیگە ئەف جی دەرکەبێت دەروی باژار ji بۆ هەنێکی نەفەسێکش باژاری چێبێ لێ وەکی جێوێنا ئەمانە نکارن ئەم زەلال بکەن ئەم بێژن لە کوێی جێنا ئەمێ تێکە مشروعکی مەستر بگەلکی
ریوبری یکیتیا کارگاهان ماجد عبده دستنشان کرد که بریا افگا وره آویتن گرک دملی خدمت گزاری ده کیماسی تنبن. اف مشروع امكانيات قال لك شيردفين وام دوختي شردنا ام ند وقتي والله ام انا فان مدينه شكل اف رايي مني شخصيه واز قافاز دبينم قافا قو امي مدينه صناعي شكل امكانياتي خومي منرن ما امكانياتي خديت مقبوله وامقاربن ويشاخيه متيد بفكرن صناعه افا بكن جی پیش سازان مالک عبدالله ایکو 22 سالن وی کارید که ویگا وی جبو کیمکرنا قرابالغا لناوا باجیر ارانی دبینه. يعني صناعه قد شيكن ضغط سيرفيس صناعي تخففه، السيارات تخففن وما شاء الله يرو سيارات خلقي بيترن. صناعه قد شيكن اثبوار ما بس نقو ببي كيفي نقو راجل ما ببنور. اف پروژه پیشتی گو دست بیکر وی دناوا 2 سالان ده بداوی ببه. هیجای ببرخستنی کو بریا نها اف پروژه لهن باجارین هرم باکو روشلات سوریه هاتنا آوا کرن. بینرین هیجان آجی چند نوچین کو حوالین مد تورا نوچین من جواکی ده آمده کرنه امنی تماشا بکن. رژیم دولتا ترک جبر گووندا لبر سترانین شورشگری لباکور کردستانی گله کس بنجاف کربون. اویک لناوا گله کرد و هرمه بوجه نرازی بونه. روشنبیر و هنرمندین لکانتونا طبقای بداخویانیه که سوجین دولتا ترکا داگر کر و ایریشنوه ین لدیجی چانده شرمزار کرن. داخویانیه ده دسته چانده یا کانتونا طبقای وها هاد گوتن. سوجین دولتا ترکا داگر کر این لدیجی چاندا کردی هاتن شرمزار کرن و بسوجه کی لدیجی گلان هات رنگ دیر کرن. داخویانیه ده بانک هات کرن کودوی امل همبر و سیاستی بسکنن و بریال دارخستنا چالاکین هنری و وجاندنا چاندا گلان ریل بر ایریشن لدیجی پرنگیه بگرن. جبو شیروکرنا روشا سیاسی یا هرمه و خوندنا انجامنامه یا جوینا پارتیا سوریا پیشروژه یا 2024 پارتیه سمینرک لکانتونا دیرا زوریل دارخست. سمینر بدروشما روشا سیاسی یا باکو روشلات سوریه هات داین. کسین آخوین دیار کرن که ارمانجان زیبونا دولتا ترک و حکومتا شامی هدف گرتنا هرم باکو روشلات سوریه. بشداران پیشنیار کرن که دوی پارتیا سوریا پیشروژه رولک گرینگ آکوردینه به همو پارتی و هزین سیاسی سوریه و در وره بلیزه. هر وها تقاضی لسر گرینگی دست پیکرنا دیالوگه جالی حکومت شامی و به پیکاتین الهرم باکو روشلات سوریه به نونرتیا ریوبری خوسری دموکراتیک ره هات کرن. یکیتی شارداریان آکانتون فراته پروژه خوین دپلانسازی ایسال ده بکتینه. دپلانسازی ایسال آیکیتی شارداریان آکانتون فراته ده گلک پروژه خدمتگزاری هاتن دیار کرن. درباره پلانسازیان ده هفسروکا یکیتی شارداریان آکانتون فراته فلک یوسف دیار کر ریان کوپار هاتبون آماده کرن لینه هاتن قیر کرن نهاتین سر راست کرن و قیر کرن. فلک دست نشان کر کول باجار و گندن کانتون فراته و مسافه 66 کیلومتره ری بغیر کرن. تکلداری آوا بخوارن یجی پروژه آوا کرنا دا پویا آوه یا لگون دی جبل فرج کتیا قناغ دویمین. هفسروکا یکیتی شارداریان آکانتون فراته لسر پروژه این آوه جی دازانین کویج بو ستاسیون آوه انرژیا روژه ورداین. بری بینرین هیچم لبردگیجین داوی بلتون خواه ساعت هفتان او دبیجین حتی صبح جاری کردن ورین پیشیا و بمینندنا و خیر و خوشیه ده هر شاد بختار.